Allah subhanahu wa ta'ala ge nasra madad libum wani Allah ge deenan nasr dinumuge macca mikan ilan kurba Allah subhanahu wa ta'ala kirid Qur'an ga wahi kurba angawani ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum iman veje misakunne tebami kun Allah ge ne deenan nasr di finama Allah tebami kun nasr devane adi tebami kun ge fatila sabit kurbane ajatri muslimakun nasra madad bina fawani deenan nasr dinumuge maccakan miyayatum waras saaf kun waras sarih kun algo mennan engigin hilajja ehenkamum mifada gotakan algo mennan amaltan nubehetti janama algo menna ilahi nasra madad kendigen dane kamiwes shakkin huri kamennu yaqinwa kama baninama ohoduge maidanan algo men balalama hunainuge hanguramen algo men visnalama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ohoduge maidanuga hunnawanikon ilahi nasra madad kendigen dia sababaki ko bato rasula sallallahu alaihi wasallam ge emme amru fulaka khilafun ehenkam Allah subhanahu wa ta'ala algomen nadvi hidayati galiga da nur muslimun ge dustur Allah ge kalam fuluga wahi kurba angawani falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim ekalege faanuge amru fulaka khilafu amihum eba mikun ge maccan atwedane imtihanakan nuata wendani be azabaka birweti wa hushikame izzeteri muslimakun visna fikru kollama ekalege faanuge emme amru fulkan khilafumu ilahi nasra madad hazimataka badalwegendi mida algomennaki sattain satta muslim kama dawa kura muslimu mida algomenge halata med visna fikru kurairo algomenge dir ulumuge komme maydana ga algomen bidani ekalege faanuge gina guna irshad dukuramu Allah subhanahu wa ta'ala algomennan hew wisnun devwa algomennan ekalege faanuge sunnata ay gotan amal kurumuge hew tawfiq devwash mi ilahi qanun mi ilahi sunnan mi sunnata badalennen ehenkam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba angawne waman nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim nasra madad libumani हम एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हजरतुन मिनसरा मदद बेनु बेफा बयन मी कुड कुड दिवे हिराज के रयतुनकी मी इलाही नसरा मदद लिबिगत मट्टका अवगमेंगे मच्च वाजिबगम बने अवगमें फुरे मुगतुगा अल्लाह कीमन तिरिवु अवगमें मुस्लिमों के देवन खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बसफुला में दुगे विस्नालमा खलीफान विदालवनी इन्ना ला नंतसिरु अला अदुव्विना बिअददिन व उद्दा व इन्नमा नंतसिरु बिताअतिना लिल्लाह तिमेमेन्नं अदावा तेरिंगे मच्चन नसरा मदद लिबेनी अददुगे गिनकमु आदि बारुगे बडुकमुन नूने तिमेमेन्नं नसरा मदद लिबेनी तिमेमेन अल्लाह कीमन तेरिकं अदा कुरुमुन्ने एहंकमुन लोबेति मुस्लिमाकुन अल्लाह अगुमेन दिव्य मिमतेरी नेमतुगा फातिल साबित कोगिन अवगमेंगे हयातुगे दोस्तंग हेद कुरुमंग अजुम कंडलमकी अवगमेंगे मच्च वाजिब कमे मिनोंगे हेंगोतकंग इज्जता शरफा जाहा मनसब होदंग अवगमेंग उलफिनमा अवगमें निकमतिवाने कमी वे शक्किंग हुरी कमेन्नु हेंकमुं उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गे मिबसुला मेदुगा निक्का विसिस्नालमा विदालवनी नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम व महमा नतलबुल इज़्ज़ बिगैरि मा अअज़्ज़ना अल्लाहु बिह अअज़ल्लना अल्लाह तिमेमेन्नं अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस्लाम दीनु के सबबुं इज्जत तेरिकन देवाफवे फातिमेम्में मि इज्जत तेरिकन दूकों एहें गोतकुं इज्जत तेरिकन होदं उलफिनमा यकीनुम वेस्तिमेम्में अल्लाह निकमति कुर्बाने बिमा अगोमें फुर्सतुगा इलाही नसरा मदद लिबे फद कंततकं समाल कंदी ए सबब तंग इख्तियार कुर्मकी वरम मुहिम कमे इलाही नसरा मदद लिबे सबब तवगे तेरेंग एम्मे मुहिम ए सबबकी अगोमें इखलास तरिवु अगोमें कुरा कोम्मि कमेग्गा अल्लाह के वजह फुलटका अगोमें एकमे कुरवे तो मसक कुरुम देवन सबबकी दीनन नस्र दिनु मुगे माना की बहा अमलुं अगोमें गे उलुमा गुलुं दीना एगोत बिना कुरुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरिद कुरान गा वही कुरबा अंगवनी वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु इन्नल्लाह लक़वियुन अजीज
ama kasarun Allahuge deenan nasru de mihekan Allah nasru devanekan kasware Allahi gadafada odigin wa ilahi izzateri muslimakun nasra madad libe mihunge sifa Allah subhanahu wa ta'ala wani kirid Quran ga bayan kurba emihun nan Allah ara bar devvi memihun kanta kurba wen Allah wani bayan kurba mi sifatan algomen das kurmaki waram muhimukam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba angawani الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تمن الله با ميهن بمتي غبار وركن دبا في نما ابا ميهن نماز قائم قرانه ابا ميهن زكاه ادا قرانه ابا ميهن هيو كنت تكن امر قرانه نبا كنت تمنا قرانه نتيجه وني الله بحدث عزتري مسلم اخم يدعو من الله سبحانه وتعالى فضل وانتوري كما धर्म وانتوري كما مني بار لبف එහෙන් කමං අලගොම්ෙන් අමල් කුරන් ජේ උසූල් තම් ආයතු ගාවනි බයන් කොද්දෙවාෆ් අල්ලාහ් මි බිම්මති ගාලුන්ගේ කිබෙන් එම්බෙ බොඩන් එදි ඔඩි ගන්නවා ලෝබි ඔඩි ගන්නවා ෆර්දු ෆස්තමාද රක්කාතිරු මතිගේ දෙමිතුමකි වර මුහිමුකම අල්ලාහ් එකමුගේ හේව තෞෆීක් අලගොම්ෙන් දෙවාෂ් මි මුස්තම අම්න අමාංකම්ගේ ගෝචක බදල් කුරන් බේණුවා කම වනිනම අලගොම්ෙන් ජෙහෙනි ෆර්දු ෆස්තමාද රක්කාතිරිවා හේව කන්තකන් අමුරු කුරන් නුබෑ කන්තතම් මනා කුරන් erun algomge mustama Allahuge fadlu wanterikama dharma wanterikamu amankamge gochaka badalwegen dan timuna sababaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun furihama yaqin kan goto Allahi kommi kama kashakulu dumadigimba Allah e ilahan evves kame dati undaguwegen nuwe komme kamaki luifase hekame ehkam efada kashakulu dumanta faratakun huriha kame vegen dane kamge furihama yaqin kan komme muslimuge hituga otumaki wara muhimukam hataruna sababaki asbab tan ikhtiyar kurma ekuga rabbul kainatuge hadratuga dennevum e Allah alamen nasru devande ade dua kurum dikam ballawalava nuh alayhi salam nawen tayyar kurum fahuga kiketo Allah ge hadratuga dannawani anni maghlubun fantasir e Allah mi alaya nasra madad devande Allah subhanahu wa ta'ala nasra madad devvi ehnkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad devva hadis kurabani ad-du'a silahul mu'min mu'minunge hatiyaraki du'a Allah subhanahu wa ta'ala agumen emmene bes mi du'a kurmuga demitumuge hew tawfiq devvash hatar fasona sifeki mi agumen medu olifawa nuwata handan netifawa sababe ade algomenge terega dirule nikametinna alalum emihunge kankaman algomen iskan dinum ei ilahi nasra madad algomen libemundane kama ehnkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad wa hadis kurabani hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum rawahu al-bukhari tebamihunna nasra madad tebamihunge rizqu tanawasum bani tebamihunge terega wa nikametinna hure mi algomen gilli fawa sababe ehnkam mi fursatuga algon gowalani algon ga milla nafsasha algomen ge lobeti muslima khunnan mi sabab tan ikhtiyar kurman awsuganna hingas erun Allah ge nasra madad algomen medkunu men getuga libe mundane fas hawana sifeki sababaki algomen huriha kamiggaves deenuga algomen angawa fawa gotan algomen ge fatila sabit kurma ekuga ginen heddevi farang handuma kuru شكن نغلغم من إلهي رحمة لبمندان الله سبحانه وتعالى وحي كربا عنقوني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم